Kadiasa puniki ngawiwiti ide gawan waisan puyane manganike uduh cening agung Sang Prabu jane mejaya Ki Dewa kawenan tutur tatur sange makutamu wa indika napi malih ngening separendikan catur margan punika dharma arta kamo kandenipun apa aku nyanyi ini dharma arta kamu kakane mukse saluwire pawakannya soang kaos catur waduning gening penyuwata tegasa bejika ugi nimangkini dewa miarsa ya mungkin soang-soang suksma udrawi dikena ipun nah iri kiwe antan pangguakan nenten jedok hidewan tuk ngerah makus amin punika tuane iring-iring putra kesarus samus saya preside atur dewa ngenian daging nyawen kan kewilangan dharma arta kamu moksane hidup
pamit iki ring pustakane puniki ya gumanti wenten kasurat kiri-kiri saros amus saya nenten wenten kaler kripto ring pustaka sanesio iyan iki dan apa ini mustika kau taman sastrane yen ten paraside ring saresamus caya puniki kepanggu kantuk idewu dan jantan nenten preside pangukang dewa ring pustaka sanesio tuaning ngayu waktu mulu nenten kesurat itu mong Sang Prabu Janu Wijaya Kidewu nah cendek ini dua akhirnya itu jenis nah sehananing daging-daging taku kediat mikane sane kripto kasurat ring pustaka sanesiosan wiwitane wanda kados saking ngriki saking sare samus caya wenten neri sanelian ining sampun wenten kripto kawit kasurat iki pasti wenten pangukideo ring pustaka sanesiosan ring Sang Prabu Janu Wijaya Dewa ring sakuning sarwa nguripe sarwa pranine ring merja padhe wantasa duadi
Sinahan wonten penyuluhadiane mriki kemerce pada mangga masari manusia kaos dados jatmu kasiedan ngelaksanaya wenten sarwo mesti wenten walungan tahu buron wonten penyuluhadiane dados manusia ane presiden tuh laksanane jale manusia sane presiden mopo padi mekarmo sane kaon makom buah kecil kaon subur subur karmo warna yang ngimpasin parisola sane kaon sane asuku karmane punika jeneng Sang Prabu Janmejayu lakasano ane ayu jalarane mucekang parilaksana sane kaon punika takos asuku karmane wonten musdane antuk parisola sane becik sarwo rahayu balani dumadi jatmu wonten kadiasa punika jeneng Sang Prabu Janmejayu kautamane presiden nyruwadi dados manusia mriki jagat.